Sibay ule, vokniak zon tha July ni somni pathum sang ni somni panga ni lai ni ani a, Zoram News ilaw ngay tha ang u. Food Civil Supplies and Consumers Affairs Department thuchwa. National Highway 6306 thattok lo wanga bungrapur lir theiten harsat na anto mekle, polchen khatten noran huay hot chung changa. Nitin mamoa mi puiten harsat na kanto lo nan, sorkar chuan theito pachwa ringani. For pui in ran ma in Food Civil Supplies and Consumers Affairs Department chuan ngortakin monsoon stocking a kalpuya wangin bufai sem konga harsat na a omlova tin tuial theipo tukin July ni somni pathum sang ni somni pangazinga Food Civil Supplies and Consumers Affairs Department in report dondanin tundin huna AMC area B ka MS1 litar sing khat sang khat zasari somni pakwa XP litar sing ni sang sari zathum pariat HSD1 litar sing ni sang ruk zariat somsari pakhat stoka ommeka district danga po district administration siat puina hnuaya stockville chun zom rengani hetiang ani lai hian mi puite po mamo vedang te shereng chunga oil mamo lam khom konga huam haufal omlo turin department chuan angena mi puiten harsat na anto lo nan sarkarin thei to pachwa mek zelani MP in NHIDCL Managing Director mo Executive Director Tharan Ruat ngal Nimin July ni somni pahni sang ni somni pangat lai khan Lok Sabha MP po Richard Vanlal mangaya chuan National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL Managing Director Dr. Krishnan Kumar chu New Delhi a office a komin NHIDCL kong siam chung changa Mizoramah harsat na sang omte asoy pui Puricha ta chuan NHIDCLN Kolkong National Highway 306 vaireng tele sairang inkar kong achia ta wanga Mizoramin harsat na anto na sat ziate abikin sairang le kon pui inkar achiat na sat zwala wangin nitin mamo bungrapur lir theipo antlan ngam to lo thute chipchiar takin NHIDCL Managing Director hiashila Dr. Krishnan Kumar chuan kongchia chupoyati thu soin Technical Director Amarendra Kumar po an natho na hmuna na chakjok le tuang zo ka an tho theinan a en pui tura Mizoram lama atir ngal thu puricha ta hi alo shila Mizoram Chief Minister Pulal Duomangin angin Mizoram Encol 2 Executive Director po athar Adelbert Susungi an ruat ngal thu asoi he kong siam nan hian cheng vai bel che somnga sanction ani to thu soin furwa tui tamlu tuka wanga an tho chak thei lo thu le sairang le kon pui inkar chu thakhat chunga tho zo an tum thu lo shu bokani Puricha ta hian NHIDCL Managing Director hi Mizoram lo kala an na tho na amun nge ya en turina soma NHIDCL Managing Director hian remchang masabera lo kala tum thu ina changani Chief Minister Hovin Mizo High School Field Chungchang Soiho Chief Minister Laldu Oma Hovin Nimin Khan Mizo High School Field Chungchang CM Conference Hall a Soiho ani a sakzo ani nuwa ramnei tu General Administration Department GAD kuta da ni CNT CM Conference Hall a thut khoma hian Home Minister Puke Sapdanga Education Minister Dr. Vanlal Thana Sports Minister Pulal Nging Lovahmarle Official Poimo Dang Tibaka Zarkot Khotlang Shwai tu ti antela Chief Minister chuan Mizo High School Field Aizol Smart City Limited sum cheng noi sang khat zariat chenga tho mek chu zo ani hnuwa a enkol zui tu tur dan ang thlapa sarkari na din atul to ti soin chumingai twa tura thukho man ni thua soya soi ho ani hnuwa GAD kuta enkol zui na omse atul angin GAD hian a enkol dan tur chip chiar lo duang mai se an ti ani Saitwala RD Minister Professor Lalni Loman Panna Tia Kasem Voinkan DRDO Office Saitwala Rural Development Minister Professor Lalni Loman Saitwal District Tung Growers Association Nena Tungku Ngazam Tir Turin Panna Pai Pan Nungsa Polipot Sang Thumalan
he huna hian professor lalni lo ma chuan thu soin line department ho tu te thlop na azara pan na an sem thei chu lom omati thu le tungching tu te po in an hlotlin pui nge ya be sei thu a soya tungchin pia lama pan na mangin sumlak lu thei ani do na he hian e zon na konga po mitam taka pui thei do na ni ati Professor lalni lo ma chuan kunna thok tu te mason na turin sarkari na ngai to na aseng thina tung herna khol thatak din tura malak tumni in DRDO lamin a khol bun na tur mun te tlo in project te an siam do na ni ati a tung hnuwa ya hian ai eng coffee le pan na ba ka thing marcha te thlenga an thar thei nan malak zelan tum thu soin district board sap le line department ho tu te nen tang kopin thei to pan chwa chuan tung mangin sai twalin mingan cher thei do na ni ati voin pan na triak sem na INKAWM hi puvilal din sanga project director DRDO chuana kai shwaya pozai rem thanga president saitwal district tung growers association le po jacob lalmal soma district horticulture officer po in thuan soyani tundin muna hian saitwal district tung growers association chuan RZ foundation ser chip kaltlangin galaxy company mumbai an shal china he company nen hian kumthum chunga tan contract zia ni in he contract hi kumsang ni somni paruk march thla hian top don ani lir theia ei zong pol sang so min tun thani somthum ralma lir thei tlan theia kong pui chhia siam thatan phut lir theia ei zong pol sang som nimin khan chan Maria Rural Development Department Conference Hall an thu khoma National Highway 306 sairang le kon pui in karte National Highway 06 sairang le buichali in karte National Highway 108 sairang le langkai in kar kongte lir theita na zo hlau om khopa achia chu poyan ti thu le lungchhia thla kan ti thu an soya NHIDCL le Mizoram sarkar chu hengkong pui te hi voin July ni somni pathum sang ni somni panga ni lai ni atanga tun thani somthum inkar tlan theia siam turin an phut hemi chunga an har satna te phushu tura kong hi siamani lo chuan an thiam dan anga ma an la ani po in mo an phur don lo ti an soi tuitla zonna akal heart attack wangin thi tun tho tan ni July ni somni pakhat sang ni somni panga atriaw luyatla Myanmar lam mi khai deu tung chu nimin khan tlang sam champhai district khotlang chuan an zonga tuitla zonga thok chuak zinga mi lalmun siama kum somruk mi chu tlaidar nga vel khana chaw thuta tlang sam health and wellness center panpui ngal ni in med aim hospital panpui le ani nuwa athi zuyani Doctor ti chuan heart attack wanga thi ani thuan soya arwang hini zan khan tlai war pui ani a voina voiliam ani tuitla ruang mu ani ta tunkar tho tan ni July ni somni pakhat sang ni somni panga atriaw luyatla khai deu tung Myanmar mual hlum khwa chu voin chundar som pani vel khan melbuk ram chunga arwang mu ani mai polina tarlan danin khai deu tung hi tlang sam triaw phaya lo thlawa in lo in na athoka tho tan ni chun khan tuya anin chia dai tur chu triaw luya che swalina tla zuya tlang sam khotlang chuan ni ni an zon nuwa an mulawa voin chundar som pani le minute som ni vel khan melbuk le ran tlang in ri na bul lung pui kham pheya khai deu tung rang hi melbuk branch IMA treasurer ram kalina mu a melbuk khotlang apun nuwa lak chwa ani ta ni khai deu tung ruang la chuak tur hian tuilian paltlanga nga ya wangin lak chwa hau tak hle ni in melbuk branch IMA chuan an soya tlaidar li vel khan melbuk khwa an lu pui thei chawani melbuk branch IMA hian arwang hi mual hlum Myanmar thlengin thla an tum thuan soi mi vok vul lai ke tan sak mau bok veng aizola mi vok vul lai pakhat chu tu ti hriat lo ten ake pathuman tan sak thudon danin mi tu ti hriat lo ten vokan khoi hun hi karma sa zir top ni khani in an vok vul lai lalak ran rwal lo thakhat le achan ve vel le ka upa chu ake hnung pahni le ake malam pakhatan tan saka anei tu ten an hmu chuan vok hi alo thi to ani
he thil ti tu hi hria tan la ni lova vok nei tu te chuan han rin hlel mai tur po hria tan nei lo thu an soi tui al thei phur lir thei la ding chun zom aizola tui al thei lei tur awang to hle Mizoram Oil Tanker Drivers Association MOTDA chu vo in thlengin an la ding chun zom zela aizola tui al thei lei tur awang to hle Mizoram chaklak na kong pui poi mo ber National Highway 306 N06 chiat lutuka wangin karkalta zirtop nia tangkhan MOTDA hi an ding to a MOTDA President chuan kong ala chiat na sata wangin tui al thei phur tura lot la thar tundin hunan omri launi ina soya MOTDA try to te chuan PWD Minister in abiak to thu soin PWD Minister hne na hian an thil phut te an thlen to ti an soya MOTDA try to te chuan kong che siam chu mun khata bur lawin omzenei zo ka inzar pharat siam ni se an ti thu le ni emo ni thum vela emo chuan a chhezwalan siam chuan tlan thei mai anin be sei ti an soya voi khat lo tan lakin kong chhia awangin an motorin atwar na sa thin le a cheng sang thuma tanga sang li vel se nga siam thatte angai thina wangin tundin huna chuan lot lak chu ala him lo nia an riat thuan soibok MZP in NHIDCL Executive Director Mizoram lo le to lo turin shiatir MZP in Mizoram lo le to lo tura andu NHIDCL Regional Officer Executive Director Virendra Kumar Jakhar chu nimin khan NHIDCL Headquarters sa sonani a ashisel na din munwanga sonadil wang ni in tarlanani a ai o tur hian Manipur atangina ron muiri ang MZP President HLL Thiang Lima chuan NHIDCL na tho hi a that tok lo thina wangin MZP na that zok theinan ma la chun zom zel ro se ti MZP chuan an rel thu soin hemi chungchanga hian July ni som pasari sang ni som ni panga khan NHIDCL Executive Director Virendra Jakhar chu soipui tumani a cholalo la ka wangin mu theyani lo ati a Mizoram eile barlak lu na kong pui poi mo em lir thei tlan hlei thei lo khopa achiat laya August ni sari thleng chola lo la dai mai chu MZP chuan hria thiam haran ti thu soin Mizo mi pui te min musit tu NHIDCLED hi Mizoram omtla ka MZP chuan angai lo ba ka a deputation drama top to awangin a trampo seyan rem ti lawa Mizoram lo le to lo turin an hria tir ngal ti asoi bok NGOCC in Chibil Rongkai hria tur ompoiti Voin tlai khan Central YMA Committee Room NGOCC Thukhomin Chen Omram Burma le Manipur State atwal chung buaina ina ngongkal zela Mizoram chunga chibil ril rongkai hria tura om chu poyan ti thuan soi NGOCC chuan Mizoram hi zo na thlak te in lungral taka kan chen ho na tura ni awangin rambuai awanga zo na thlak ral tlante tu man chibil ril ru pulo tur le in pum khatna ti che thei zonga ngai twa na seng lo turin kanin hria tira Mizoram chunga sahim na zonga ral tlan omte ruihlo tol konga in nam hnoi lo turin kanin hria tir ngalani anti Mizorama upaber niarin kumza som pasari miathi Mizorama upaber niarin fam yangi kumza som pasari pangkhwa chu nimin July ni somni pani sangni somni panga khana thi Fam yangi kumza som pasari pangkhwa Longlai district hi khotlang hrai tu tenan chin chia dan chuan kumsang khazakwa pariata piang ni in huat mong le suisung te fa ni a heino na late nen in nein fa pariatan neyani Fam yang hian khup thuma mu a tu za som kwa panga nein tu chuan khatna som nga pakhata neya tu chuan ni na za som ni pani tu chuan thum na som ni pani anei Pamyang hian pathian mal som na adong na sa in kumu patakani thlengin a thisel na a thaviau ti khotlang hrai tu te chuan an soya kumsang ni som ni pathum assembly election a po vote la thlakin election thu nei to lam ten choi moina an hlan nge
tun haya taksa chaklo na inatlak buak ve zeo zewa akuma lo tam deu to nen a chaklo tiala tun tha July sangni somni panga hiana chaklo zwal dewa thei top chwa en kolani nuwa nimin July ni somni pani sangni somni panga jinglamdar sari khan a chen na ina athita ani Lairam Iswa Krista Baptist Goshan Pro Pastor Lal Him Oman Nimin Nudar Ni Khan Vuin Pangkwa Tlan Muala Pu Mani Heroin Hong Som Nei Tua Pu Mi Pangaman Lunglei Police Le Assam Rifles Trang Kop Chuan Nimin Tlai Dar Thum Vel Khan BCM Biak In Setlun Bula Mi Panga Kuta Trangin Heroin Hong Soman Mana He Heroin Nei Tua Pu Mi Panga Lalmuan Kima Kum Somli Pani Son of Arkol Nuna Khozol Veng Thar Zoram Thari Kum Som Thum Pariat Daughter of Tlang Tin Chona Na Thial Penial Jennifer Laldin Puyi Kumsom Ni Pariat Daughter of Mangay Sanga Khozol Veng Thar Arvan Lalruata Kumsom Ni Paruk Son of Arlal Munsiama Zotlang Lung Leile Lalnun Moya Kumsom Ni Pasari Son of Lal Munsiama Zotlang Lung Lei Chu Anman Ngala Anne na Trang Hian Taxi Alto 800 BR MZ04A 8112 Le Scooty Ray ZR MZ03 8647 Baka mobile phone panga anman telani Lunglei Police Le Assam Rifles 10 number 4 anman hi gramza somni pani point panga bialani a twal chung retin cheng nuai thum sing ruksang sari zanga man huani Aizawl District Sports Festival chungcha ngai tua in thukhom Aizawl District Sports Committee ADSC chu an chairman engineer Lalshiat Puya Aizawl District Borsap Hovin voin khan DC Conference Hall an thukhoma Aizawl District Sports Festival huai hot chungchang an soi ho voin thut khoma hian hun masalama an lo rel to kumsang ni somni panga tru ni ruk chunga ADSC Nwaya Sports Association tin te huap Aizawl District Sports Festival buat sai chungchang soi ho ani a Aizawl District Borsap ADSC Chairman Dibok Kai Shrai Turin Organizing Committee Andina Fundraising Committee le Publicity Committee Andin ngal bokani Organizing Committee hian atulangin member an ruat bel baka subcommittee dangte an la ruat le dona ADSC Nwaya Sports Association rang ten Aizawl District Sports Festival nei tura an discipline sen so tur budget an ruwa man depo clear ho ngalani bok Sports Festival hi kumthar sang ni som ni paruk zirlai te board exam cholla ya nei tura ruwa man chinani ADSC Chairman Engineer Lalshiat Puya chuan Aizawl District Sports Festival chu infiam na choisan na turani pia lama thalai te rui lo laka antal buai tur chan chwa na konga malak na poimo takani dona rilrule taksa shi selan von reng thei na tura malak na pakhat ani tel don ti asoya ADSC member te chu an rilrule ngai twa na seng na satur le anma ni po inthuam thazel turin acha ani He meeting a hian District Sports and Youth Officer le ADSC Secretary ni Bok Pulal Ngil ne Yakol ni Baka ex-officio te le member te antel kim le ani. Workshop on Convergence and Market-led Extension ne yani. Voinkan State Agricultural Management and Extension Training Institute Samiti Mizoram buat sain State Level Workshop on Convergence and Market-led Extension Program Samiti Conference Hall Directorate of Agriculture and Farmers Welfare Tuikwal Sauta nei ani He workshop hi Pu Arlal Nunzira, Director of Agriculture and Farmers Welfare Chuan Kai Shwain, Piramdin Liani, Special Secretary to the Government of Mizoram, Agriculture and Farmers Welfare Department in Namanpui. Piramdin Liani chuan he workshop atel zong Agriculture le Allied Department baka Rural Development Department atanga Officer kalkhom te chu Department tin ten Convergence thale omzenei zo ka scheme ranga te tonaya tho ho na thazo ka kalpui zel turle theitop chwa chunzom turin acha Pilal nun pui parte Director Samiti ne na trangin he workshop nei chan hingai thla ka ni a
pibiak than sangi sha sel Deputy Advisor kam Deputy Secretary Planning and Program Implementation Department atangin Importance of Convergence ti thupui ngai thla kani a Department sang Agriculture and Farmers Welfare Horticulture Animal Husbandry and Veterinary Land Resources Soil and Water Conservation Fisheries Sericulture Irrigation and Water Resources le Rural Development atangin scheme sang an nei tele an malak na PowerPoint presentation mga inshil siat na hun ne yani a tho ho thei na tur kong sang om thei te soi ho na ne yani bok CM Special Package dong tu te tan training Bana kai hand holding scheme noya Sir Chief District chunga CM Special Package dong tu te tan vo in atangin training nei chanani a Sir Chief DC Pupol Elku Mahovin Sir Chief DC Pisapui Hola a hon na hun manani Sir Chief Borsa Pupol Elku Machuan Mizoram sumle pai ele bardin mun siam that na turin sorkari nan bana kain mason na ata na tho puya CM Special Package dong tu tur Progress Partner at thang chuaka he scheme lotlin na tura mo phur na sang tak chu adong tu te kova ain ngatani ati Tranpui na dong tu ten leire man ra thei na turnia an be sei malak na turan chop chwa te sorkari na ring to ka apom puya sumle pa yan don tur chu diktak le rin om taka mang turin CM Special Package dong tu te chu acha a department tin ten an hnuaya tranpui na dong tu te uluk takin an vil zui don ti soin hemipia lama hian adong tu ten an sum don te a thlona luan ral tir mai lawa mason na ra bitharan kai ngei thei na tura tangkai taka mang turi na fuyani vo in training a hian Sir Chief District chunga Agriculture Fisheries Sericulture AHN Vetile Soil Department kaltlanga CM Special Package dong tu Miza somkwa pasari antela Dr. C Vanlal Chan himi SDC in hand holding scheme ni phungle sumdon na chungchang zirtirin PN lalshiat puyi accounts officer in sumle pai vonda na zirtira pilal nun sangi manager MRB Sir Chief branch ne na tangin benglon chungchang ngai thla kani bok hei ba ka hian solar electric light company selco IO10 kalkhom te an zirtir bokani Sir Chief District chunga hian agriculture hnuaya mi som pali AHN veti hnuaya mi za som ni pasari commerce and industries hnuaya mi za som li fisheries hnuaya mi som thum paruk horticulture hnuaya mi som nga pariat soil hnuaya mi som sericulture hnuaya mi paruk INPR hnuaya mi pakhatin CM Special Package hi andonga naktuka hian commerce and industries horticulture le INPR hnuaya tanpui na dong tu te an training ve thung do nani program hi additional DC polal rinzwala na kai shwaya training atel zong te ne na certificate sem chwani in zo na le chan na hun manani bok Sir Chief pa thon thu in zia siak lo man sem Mizoram Tourism le Art and Culture Department rangkop buat sai khwalzin te hip na tur storytelling competition a Sir Chief District IO tur thlan na nei chho me kani a atho khat na atan Sir Chief Sub Headquarters YMA thazar hnuaya branch rang te in elna thon thu in zia siak buat sai ni in voin khan Sir Chief DC Pupol Elkhu machuan Sir Chief DC meeting hall a program buat saya ati tha thlan chwa mi som ne na lom mana hlan ani tui chang ral lama o ti ziak tu pusi soidola East Lungdar branch YMA chuan loman pakhat na adonga tui chang ral lokai la ti ziak tu pu arlal fak oma ra siveng branch YMA North Vanlai phai chuan loman pahni na dongin lozin vero ti ziak tu pilal sang zeli kholai lungbung mun chuan loman pathum na adongani hei ba ka hian consolation prize mi pasari hne na semani bok
August ni riata nei tur Mizoram pumhuap storytelling competition a ser chief district IO turin ataka soitu tur narrator mi pahni thlan chwa ani le dona a thlan na hun hi August ni nga a ser chief DCP sapui hola nei ani ang hemini hian thon tu buat sai sa pahni du thlan tur siamin mi panga anin el don ani he in el na hi ser chief sub headquarters me president pukol thwama na kai shwayanga dik tuatan mi pathum pilal nun moi DIPRO pukelal rin chana assistant professor government ser chief college le po Samuel Sai Thuam liana lecturer government ser chief higher secondary school terwatan ni he thon thu in soisia khi ser chief district mi pui adu apiangin an en thei turin DIPRO ser chief YouTube channel a chop cho ani ang Leitlang Pui Music Festival buat saya nile don. Nimin Khan Leitlang Pui Music Festival 2025 Working Committee chuan thutkhom nein kumina neile ni se ti le thil tul sang sangan rela ni kuma hlotling taka buat saya ni angin kumina po Leitlang Pui Music Festival hi buat saya nile don ani. Leitlang Pui Music Festival 2025 hi November ni som pathuma tanga ni som panga sang ni som ni panga chungin ahmun ngai pu pui kom zola buat sai le tura ro manani a zai lam nam thil le kut them thiam thil phau chwa na thuam le eile in chi sang sang zor na le in ti hlim na chi sang sang te buat sai le tura ro manani ni kuma Leitlang Pui Music Festival a khan Ministry of Tourism atangin cheng nuai som ni panga North Eastern Council atangin cheng nuai som Mizoram Sarkar atangin cheng nuai som avai in cheng nuai som li panga mu ani thule wai hot le boy pui ngai sang sang boy pui turin event management agency EMA atan tender mangin brighter ko le BBY animals te kumthum chunga ta na inrem na siam puyan ni tho LMF 2025 Working Committee thutkhoma hian tar lanani kumina Leitlang Pui Music Festival nei turatan hian Tourism Ministry atangin cheng nuai som ni panga Mizoram Sarkar atangin cheng nuai som ni panga avai in cheng nuai som nga mu be se yani Kati zong kha zan ina Zoram News kan ti chwa thei chu ni a ngai thatu zong zong chunga lom thu kan soya lo ngai thazia tur le in rem chan dan ang angamin lo share sak turin ka nge na che u